reka twekeze muri equipe y'Sport dukomoze ku mutoza ushobora kungiriza Robertinho mu mikino isigaye. Umutoza barimo barapropoza kuba yakungiriza Robertinho, ndaza kubabwira no ku ruhande rwa Robertinho icyo Robertinho yabwiye ubuyobozi ndetse n'icyo yabusabye ku mutoza ushobora kumwungiriza ndetse n'uwashaka. Robertinho yabwiye ko ari uwashaka ariko n'ubuyobozi hari uwo bari bagerageje kuvugisha, so ndaza kuba nabikomozaho neza cyane mbahe detail uko zihagaze ku mutoza ushobora gufasha Robertinho mu mikino isigaye. Agira ngo ni imikino mike cyane. Naza no kumoza kuri Ayabonga Rebitsa. Uyu mutoza Ayabonga Rebitsa nawe amaze imisi yaragiye gushaka lisansi, ariko ndaza kubwira igihe agomba kugerera mu Rwanda. Ndaza gukomoza ku bintu byinshi, muri equipe ya Rayon Sport. Ndaza no kumoza kuri Adama Bakayoko, ese imyitozo yatize kuzamura umuvuduko kwiruka ese imeze bite, ese arimo aritwara gute. Robertinho ndaza kugubwira uko ibintu bimeze. Ni Rayon Sport ku munsi wo gatatu nyuma match y'Amavubi hari inama y'ubuyobozi bwa Sport ndetse n'abakinyi, nabyo ndaza kubikomozaho by'umwihariko neza cyane. Ngira ngo murabizi ko bari bamaze iminsi mu mwiherero abafana ya Sport mwese murabizi, ariko iyi match bafitanye na Mukura izabera muri stade Amahoro. Hari umwe mu bagabo gose yamaze gutanga miliyoni zigera ku 8 ko match gose yayifashe ko agiye kuyihera abakinyi prime. Yafashe match avugira ngo iyi match ngiye kuyitegurira abakinyi bagomba gukina bari motive, ku buryo bazava muri match amafaranga abo ahita agera kuri konti. Urumva ni ibintu byiza cyane, ngiye kuba nabigarukaho byose uko byakabaye. Yes, reka tukomoze kuri izi nkuru duhera kuri fitness coach Ayabonga Rebitsa. Mu gihe kingana n'icyumweru uyu mugabo yari yagiye gushaka lisansi pro kabisa, ani lisansi yari yagiye kuba yashaka muri iyi miss ishize. Uyu mugabo rero biteganyijwe ko ashobora kugera mu Rwanda agarutse mu kazi kuri uyu munsi cyangwa se ku munsi w'ejo, ariko uyu mugabo gose amasaha ku mugoroba araza kugera mu Rwanda. Bazasubukura imyitozo ku munsi wo kwa gatatu, biri officiel kabisa. N'uyu musore Adama Bakayoko nababwiye ko ari mu myitozo, ariko yaramaze iminsi akora ku giti cye fitness coach cyangwa se uyu mugabo Ayabonga Rebitsa ntago yararimo amukoresha kuko yari yagiye gushaka lisansi. Ndagira kubwire ngo uyu musore bari barimo bakora imyitozo muri iyi miss, nko mu cyumweru gishize bariho bakora imyitozo, baruhutse muri iyi weekend, ariko Adama Bakayoko yararimo yikoresha ku giti cye, nawe arashaka kuzamura fitness ngabe yagira gute, ngabe yajya ku rwego rwiza cyane. Biteganyijwe ko gose uyu musore ku munsi wo kwa gatatu Ayabonga Rebitsa aratangira kumukoresha izindi teas. Nabwiye ko haba ku kibazo cy'umuvuduko barirukanka cyane, ariko mu gitondo cya kare teas rero zizatangira ku munsi wo kwa gatatu, haba kuri teas, haba kuri gym, kuba yakora umubiri agakora agatuza. Ku munsi wo gatatu kabisa azaruka ku munsi wo azakora kwa gatatu, akore no kwa kane, kwa gatanu aruhuke, akore imyitozo isanzwe ku masaha y'ikigoroba. Kwa gatandatu bafite match nimba mbyuka neza, so ngira ngo ni ibintu byiza. So uko ibintu bihagaze nuko nabwiye ko kuri match yamukura ku munsi wo gatandatu, mu mazi iminsi mwumva ko Rayon Sport yaragiye mu Kagera, baragiye mu mwiherero nk'ubuyobozi bwa Sport ngo barebe ko bakongera kuri startinga bakaganira bakabwizanya ukuri bakareba amafaranga yava. So muri urwo rwego rero umwe mu bagabo nzababwira n'uburyo bagabanye iyi mikino. Bamaze kuyigabana bashyizeho n'ikintu kimeze nko guhangana cyangwa se, ariko bitari guhangana byo kuvuga ngo guhangana prokwapo, no guhangana akavuga ati iri tsinda bagiye bakora amatsinda. Murabizi bakoze amatsinda 8 angana n'imikino isigaye, izagerageza kuba buri tsinda rizategura umukino wayo. Nzagerageza mbabwire ndetse buri tsinda ese Tadeo herereye muri tsinda. So ariko itsinda rya mbere gose umwe mu bagabo bakomeye cyane, umugabo witwa Kazungu, yababwiye ko gose match ya Mukura miliyoni 8 za prime agomba kuba yazitanga, miliyoni 8 gose abakinyi ku munsi wo ku cyumweru amafaranga yabo azabageze kuri konti. Urumva ko ni ibintu byiza, ni ibintu byiza cyane. So ngira ngo iyo ni match ya mbere, n'izindi z'Rubavu nizaye yose abagabo ba Promuvunyi bafite amatsinda barimo, ni ibintu byiza cyane.
So reka dukomoze ku mutoza so uko bimeze ku mutoza ushobora gufatanya na Robertinho muri iyi mikino isigaye. Mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa Rayon Sport bwegeye Robertinho bari kureba umutoza ushobora kubafasha muri iyi mikino isigaye, bamubwira ko Robertinho bamuhereza umutoza Gwaka Claude. Abafana ba Sport benshi murabuzi uwo mutoza Gwaka, akamubwira ko bashaka bagafatanya nawe season ikarangira, nyuma yo babona ko ikintu gikomeye cyane muri equipe ya Sport ari ukwita ku bakinyi, bakaba hafi y'abakinyi, bakaba abatanga prime, abakinyi bakaba bari motive. Ariko reka turebe n'ibyo Robertinho yabasubije, ari byo Robertinho yabasubije bishobora no kugorana, ariko nuko ibintu byayemeze. Bambwiye ko bashobora kumuzanira Rugwaka Claude akaba yamufasha, ariko Robertinho uko yabasubije kanda subscribe. Uko Robertinho yabasubije yababwiye ko Robertinho uko abyumva ku ruhande rwe nk'umutekinisiye, nk'umutoza, yababwiye ko ashaka umutoza yizaniye kandi yizeye kandi bumvikana mu rurimi kandi utamuryajya. Umutoza yababwiye ko Robertinho yababwiye ko nimba batazamuzanira uwa Gineri, umutoza yashatse nyuma yuko Serami agiye, yababwiye ngo nimba mutazanzanira uwa Gineri, ni umutoza bakoranye igihe kinini, yarabwiye ngo nimutanzanira uyu mutoza muzareke uko tumeze ndetse n'uko meranye n'abakinyi, nzifasha kandi nzagwana. Robertinho ni umutoza umaze igihe kabisa, ubona ko ni umutoza umaze gukura, ariko kubwira ko rwose nimba batamuzaniye umutoza yifuza, byibuze bamureka uko ameze akajya agisha inama wenda abantu yizera, barimo na kapiteni Muhire Keve, ariko uko bihagaze rwose